Yes, reka twongere tubasuhuze cyane rero tubifurize kandi igitondo cyiza kuri mwe abatwumva amasaha mu gitondo atoro kandi kubifuriza igicamusi cyiza kuri we utwumva mu masaha ya nyuma ya saa sita hanyuma kandi nawe utwumva mu masaha y'umugoroba reka tukubwire ngo umugoroba mwiza atoro kandi kubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri turi tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 muri iki gitondo ikituzindwe n'ubundi na makuru agezwe tukatugiye kugenda twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tugiye kugaruka rero mu mirwano ikomeye cyangwa se mu ntambara ikomeye ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu byo tugiye kubagezaho turaza kubabwira ko ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba hari mu masaha ya saa 3 gutyo ashyiraho rwose saa 4 M23 basohoye itangazo rikomeye cyane. Ese iri tangazo riravuga iki? Turaza kubigarukaho tuze kubabwira kandi ko ambasaderi wa Amerika Kinshasa nawe hari ibyo yatangaje. Ese we yatangaje iki? Turaza kubabwira ko Igoma mu by'ukuri batangiye gushingura. Ese bari gushingura bigenze bitemeze bite? Byose turaza kugenda tubigarukaho. Afrika y'Epfo rero ngo yabujijwe nayo kuzana imodoka ndetse n'indege hano ku kibuga cy'indege. Ese imeze bite hano Igoma ko Afrika y'Epfo cyangwa se SADC bifuza kuzana indege? Byose turaza kugenda tubigarukaho. Amakuru y'inama ya SADC ndetse na EAC ameze gute, ateye ate? Na makuru bikomeje kugenda bigaragara kuri rezo sosiyo. Byose turaza kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma kandi tuze kusimbukira n'ubundi hano muri teritwari ya Kare cyangwa se hano muri Sud Kivu tuze kubabwira uko urugamba iby'uru rugamba bihagaze n'andi makuru y'indani hano rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri M23. Aya nayo ndaza kugenda nyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi ikindi kirenze kuri icyo nuko rwose turaza gusimbukira muri FARDC tukareba n'iki kirimo kuvugwa. Hanyuma rero iki kiganiro cyo kuri uyu munsi ntabwo nshaka kugira kuko turasano tugiye kugenda dusesengura. Ndashaka guhamagara umutaramo tugafatikanya cyangwa se tukajyana mu bijyanye n'ubusesenguzi kugira ngo ibintu bigende neza. Jiremozi rero nawe yatangaje ko azafata abacanshuro bari ibukavu. Nibyo yatangaje uyu mugabo. Ese uyu Muhozi azabigenza gute? Byose turaza kugenda tubifata cyangwa se tugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Mbere ya byose, mbere ko mshiraho uyu mutaramo tukajyana mu busesenguzi, munyemere manze mbabwire ko hano za Bukavu wenda biraza kugera n'iri tangazo n'ubundi M23 yatangaje ivuga ko yashyize cyitwa Seserefe igomba gutangira uyu munsi tariki 4 ngo nibindi byinshi bavuze bashaka kubanza gukemura. Ariko munyemere mbabwire ko mu mirwano wabaye ku munsi w'ejo M23 yambuye FARDC uduce tugera kuri 5. Ejo M23 yambuye FARDC uduce tugera kuri 5 ndetse bakimara kubambura utuduce tugera kuri 5. Ikindi kintu bahise bakora nta kindi rwose ngo nuguhita bafunga umuhanda ujya za Kavumu hano ku kibuga cy'indege. Ubu muri make amakuru ndimo gukesha imbone yanjye iri hano ku kibuga cya Kavumu nuko iki kibuga cya Kavumu M23 irasa niyamaze kukigwadika cyangwa se kugifunga, kuko niba imihanda ijyayo bamaze kwifunga igisobanuro n'iki nuko kuhajya ari ikibazo gikomeye cyane. Wenda gato cyane doke akantu nibagiye kumubaza ariko ndibuze kumubaza, nashaka se yafunze imihanda gusa yo ku butaka cyangwa niyo mu kirere yayifunze? Ako kantu niko ndibuze kubakurikirana cyangwa se ndibuze kongera gukurikirana muri drone zanjye nkamenya niba n'imihanda y'ikirere bayifunze. Ubwo biramutse bibaye ngombwa rwose cyangwa se babaye bafunze imihanda nta ndege yemere kuhagwa byaba ari ikibazo. Ariko iyo ubutaka rwose ngo umuhanda wavaga hano muri nyine ubwo urumva umanutse hano za Sud Kivu uturukana za Nord Kivu ukamanuka iyo za Nyabibwe nyine ubwo urumva ngo uyu muhanda wo already bidasubirwa confirmed. M23 yamaze kufunga nkuko amakuru arimo kugenda abitangaza, akaba ndetse aya makuru arimo gutangazwa n'imbone yacu cyangwa se drone yacu iri hano kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Biri official
ntibisubirwaho rwose iki kibuga cy'indege M23 yamaze gufunga uyu muhanda cyangwa se imihanda iherekera. Hanyuma amakuru nimugoroba yavugaga ko ngo hano za Bukavu ndetse rwose ngo muri aya mazi ng'abantu bari hano baturiye za Bukavu hano hafi no mu Rwanda ngo barimo barabona ibitwaro ngo ese ngo barimo babonaga ngo ibitwaro bica mu mazi byerekera hano za Bukavu. Amakuru aravuga ikirero sasa. Amakuru aravuga ko ngo ibi bitwaro ngo bari gutegura intambara ngo yo gusubiza inyuma M23. Ariko hari umwe mu basesenguzi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wasesenguye agaragaza ukuntu ibihugu mu by'ukuri cyangwa se ibihugu bya hano muri aka karere bya East Africa ndetse na SADC bisa nango bigiye kuba byakwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Bavuga ko ngo ibi ngibi ngo Amerika koko nkuko ihora isohora itangazo ngo ntabwo ishaka ko intambara iba, ariko ibihugu birimo ngo Uburusiya ndetse n'Abashinwa bo ngo barashaka ko intambara iba, ariko ngo muko bashaka ko intambara iba ngo nuko hari inyungu bifuza ko nyine zigerwaho. Ndetse ngo iyi ntambara ngo kugira bino bintu twabonaga ngo Amerika ngo iri gushyira seserefe ngo birashoboka ko ngo iyi seserefe ngo ntabwo doke ngo Amerika byene mvuga ngo iri gushyiraho ngo ibihano ngo ikaba yahagarikira ibihugu bimwe ngo kugura intwaro ngo rwari rwitwazo ngo Amerika yagiraga, ariko ngo uru rwitwazo birasana ngo ntabwo rukigezweho kuko ngo ntabwo ariyo igikora intwaro yonyine, kuko ngo yaguhagarikiraga kugura intwaro icyo gihe wabura intwaro ukaba wanatsindwa urugamba watangiye. Ariko none ngo ubu ngo ntacyo bikivuze kuko ibihugu byose bisigaye bikora intwaro bya hano byabo Bushinwa ndetse n'iki gihugu cya nyine uburumva iki gihugu cy'Uburusiya nacyo gikora intwaro. Amerika ngo ntacyo ikivuze, ariyo mpamvu iby'uru rugamba ngo nayo bigiye gusa no biyinanira. Iyi ntambara rero irasa no irimo ibice bibiri nkuko uyu musesenguzi mu bya politiki yabitangaje. Ubwo urumva n'utuntu dusa n'utu update ntangiye kubazanamo, kuko aravuga ko igice kimwe kirimo, ubwo ndaje ndababwira n'abagishigikiye, igice kimwe ngo kirimo ingabo z'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya ndetse na South Africa ndetse na Angola. Igice cya kabiri ngo kikaba kirimo u Rwanda, kikaba kirimo Uganda, kikaba kirimo Kenya ndetse na Sudani y'Epfo. Ngibi rero ibice bibiri ngo bisa naho bihanganye ndetse ngo binahanganiye hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo nabo ngo intambara bari kurwana ngo ntabwo ari intambara mu by'ukuri yabo, ahubwo ni intambara y'ibyo bihugu bishaka byateje muri iki gihugu ndetse ngo bishaka guteza hano muri East Africa, ndetse ngo bifite icyo bigamije kugeraho, ariko ngo abantu batarabona. Ibi ni umusesenguzi wahoze abisesengura cyangwa se abisesenguye. Ndashaka kuzana ijwi rye rwose abumva ururimi rw'icyongereza mukaza kuryumva, aho atanga ibibazo byinshi cyane akavuga ati se uribaza impamvu MONUSCO yasohotse hariya muri uriya mujyi wa Goma hakiri kare M23 itarawugeramo. Nibazo byinshi yashyize hanze rwose agenda agaragaza, akavuga ati se uribaza impamvu SADC cyangwa se ingabo za SADC za Kenya zazanye ibikoresho byinshi by'intambara hara ku kibuga cy'indege Igoma, ariko ibyo bikoresho zikabihata zigasoka. Ese ngo uribaza impamvu abamiliseneri bavuye bo hano mu mujyi wa Goma? Nyamara twe tuzi ko ari uko M23 yabatsinze, ariko none ndumva ibya politike byatangiye gufata urundi rwego. Agatangira uyu mugabo cyangwa se umunyepolitike akavuga ko amahanga yo rwose ngo ari gusibanira hara muri iki gihugu, hanyuma kandi ngo umutekano w'abaturage ngo nibo bari kugenda babirenganiramo. Ni byinshi cyane uyu mugabo yavuze, ndashaka kugira ngo wenda nze kubagezaho ibijyanye n'ibyo yatangaje mu rurimi rw'icyongereza, namwe muze kugenda mubyumva. Hanyuma rero tuvuye wenda ku byatangajwe n'uyu mutaramu, reka ahubwo twikomereze amakuru yacu, kuko n'ubundi ibyo yatangaje yaripuye nta kindi. Reka ahubwo duhite twinjirira mu bijyanye n'amakuru, dusesengure ingingo n'ubundi mu by'ukuri twe twamaze kugenda tubagezaho tugomba kuza tugenda tuganiraho.
ariko first of all kumbere ko tuyinjiramo reka manze shireho uyu mutaramo tumanukane mu kiganiro cyangwa se tumanukane muri ubusesenguzi tunagenda tunareba gusa M23 ngo yamaze gufunga byimbitse rwose ngo iyi mihanda ijya za Bukavu cyangwa za Kavumu hano ku kibuga cy'indege. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Eugene Fito. None ko nuvuga nk'umuntu uri mu modoka? Ntabwo ndi mu modoka ariko sinzi gwenda cyaba ari ikibazo cya network. Aha, nta kibazo ariko ndimo ndakumva neza. Hanyuma ndashaka kugira ngo tuganire cyangwa se dusesengure kuri ibi bintu bigera hafi kuri bingahe niba atari 5-6 gutyo. By'umwariko tubanze tugaruke kubarwa cyangwa se ku letere ikomeye cyane yanditswe n'umutwe wa AFC M23 cyangwa se AFC ibarizwamo M23 ndetse n'umutwe watwirwaneho. Iyi letere bagana Vincent, iyi letere niki wayivuga? Ni letere ivuga ko ngo bashyizo CCRF rwose igomba gutangira uyu munsi tariki 4 ngo barashaka kugira ibyo babanza gukora harimo ngo no kwita ku mpunzi ziri hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Iyi letere niki wayivugaho? Iyi ni itangazo ryasohoye ku mugoroba. Ni itangazo rivuga yuko M23 itanze agahenge ihagaritse intambara kugira ngo ikore ibikorwa by'ubutabazi itabara abaturage bari hirya no hino muri Goma ndetse no mu bindi bice yafashe. Kuko hari abaturage bafite ibibazo, ab'impunzi, abafite ibibazo batewe n'intambara bigiye bitandukanye. Ikaba yatanze agahenge rero guhera ku itariki 4 ariko ntiyavuze igihe azamara kugira ngo ikore ibyo bikorwa by'ubutabazi. Hanyuma se kabiri iyo baruwa iravuga yuko nubwo itanze agahenge M23 izakomeza ibikorwa byo kwirwanaho mu gihe cyose yasagarirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa abategetsi ba Kinshasa bakaba basagarira abaturage baraho umutwe M23 wafashe. Icya gatatu nanone yavuze yuko nta gahunda ifite yo gufata ibindi bice cyangwa gufata umujyi wa Goma ariko byo bitandukanye. Umujyi wa Goma cyangwa umujyi wa Bukavu? Umujyi wa Bukavu. Ariko byo bitandukanye navuga n'ukuri guhari kuko no muri 2024 mu kwezi kwa kabiri umutwe wa 23 wari watanga M23 watangaje ko nta gahunda ifite yo gufata umujyi wa Goma. Ariko biza kurangira iwufashe ivuze yuko iwufashe kubera ubusabe bw'abaturage. Hanyuma ibi nanjye nibyo nagira ngo nkubaze rwose wenda tunabigarukeho. Ese M23 ko bivuga ko ngo n'imihanda ngo yamaze kuyiboroka ijya hano kuri iki kibuga cya Kavumu ndetse ngo ku munsi w'ejo mu rugamba ngo bafashe n'uduce tugera muri 5. Ese aka gaseserefe bashyizeho FARDC iri buze kukubahiriza cyangwa ni uburyo bwa takitika ahubwo kugira ngo FARDC nibarasaba itavuga ati twe twashyizeho CCRF none muradushotoye ahubwo baboneraho kumanuka kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu? Ibyo uvuga birashoboka kuko mu itangazo yasohoye yavuze yuko isaba ingabo za SAMIDRC za SADC ziri muri gahunda ya SAMIDRC guhagarika ibikorwa byabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuko nta mpamvu ituma zihaba. Ivuga yuko izi ngabo nazo kandi zikomeje kuba zikoreshwa mu buryo budakurikije amategeko. Ivuga ko ku kibuga cya Kavumu ingabo za FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo bakoresheje ikibuga cya Kavumu ndetse n'indege z'intambara mu kurasa mu bice M23 yafashe. Nabyo rero birashoboka ko kubera uduce yigaruriye ishobora gukoresha ubwo buryo igihe FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa batihanganiye kuba bareka utwo duce kutujyamo babashotora none M23 ikamanuka ivuga yuko iri kwitabara ikajya afata umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu. Ya umujyi wa Goma ndabona rwose ukurimo cyane ariko siwe gusa usanga hanini ibinyamakuru byinshi cyane rwose bisigaye bivuga cyane kuri uyu mujyi wa Goma. Ariko tukiri muri uyu mujyi wa Goma hari amakuru mbona arimo kungeraho avuga ko ngo hari amasasu yaraye avuga hano muri za quartier ya Ndosho. Aya masasu nk'umuntu uri mu mujyi wa Goma nayiki byagenze bitari kubundi? Mu masaha 3:15 havuze amasasu menshi mu gace ka Ndosho ariko nza kubaza abantu bahegereye bambwira ko ari amabandi yagerageza gupfumura amaduka ndetse no kujya gusahura yahanganye n'umutwe wa M23 bikaza no kurangira amabandi afashwe. Amabandi yafashwe
ayo mabandi se ntayo nibura ntayo barashye kuko harimo yarashwe ariko bakavuga yuko barashe ku buryo babura ubuzima, bikavuga yuko ibindi byaza gutangazwa mu masaha ataha. Urumva amabanga ya gisirikare abakomeye ku buryo badahita batangaza byose. Ariko buriya aba bantu nuko batumva, njye nari nababuriye kuko mu kiganiro cya nimugoroba ndetse donc ni mu biganiro bya ku munsi w'ejo, kuko hano muri za Ndosho ahantu bita ngo ni mu Rwasama ejo bahishe abaturage bagera kuri 2, nabwo ngo ni amabandi y'abazarendo. Ahitwa rero ngo ni Kusiyeve, aha naho bahica abaturage bagera kuri 3, nayo ni amabandi y'abazarendo. Iyi raporo nari nayitanze ndavuga nti aya mabandi yahishe abaturage bakababyutse mu bari mu gahinda, birashoboka kuba bari buze kuhafatira ibyemezo. Mu kiganiro cya nimugoroba none nababwiye nti aya mabandi naza mu by'ukuri kongera gukora ibyo bakoze baraza guhura n'uruva gusenya. None rwose muri iki gitondo nibwo breaking news ahubwo ingezo ngo amabandi bari bayamereye nabi muri Ndosho kweli. Nibyo rwose bayamereye nabi, umutwe wa 23 wanze kubyihanganira. Ibyakozwe ejo bundi barasa abaturage bajya kubagirira nabi, 23 yanze kubyihanganira, ashyira uburinzi bukaze, amabanda aje kwibarira hangana n'aba special bo muri M23. Hanyuma twihute cyane, niki wavuga ku magambo yatangajwe na ambasaderi wa Amerika hariya i Kinshasa? Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa yabwiye perezida wa Kongo ndetse n'abanyekongo muri rusange ko batazahwema kwifatanya nabo mu bihe bibabaje nk'ibi barimo, ko igihe cyose bakomeje kubagaragariza urukundo ndetse n'ubufatanye, ko n'iki gihe kibabaje kandi giteye agahinda igihugu cyabo kirimo, ko azakomeza kubana nabo. Ni ubutumwa yanditse akoresheje urubuga rwe rwa X. Hanyuma iyi ntambara urebye urasanga mu by'ukuri n'ukwenda Repubulika Demokarasi ya Kongo itarabimenya, ni intambara bisa naho iri gutegurwa cyangwa se iri gutezuruzwa cyane cyane n'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, ariko kikabinyuza mu by'ukuri mu bibazo ubu Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo ifitanye n'uyu mutwe wa M23. Impamvu nje ibindimo ndabihamya nuko yaba ibikoresho byose aho biva bikagera bya leta by'ibi bihugu by'Uburusiya ndetse n'Abashinwa, usanga ibyo FARDC byose bakoresha byinshi ni muri bihugu biva. So bakavuga rero hari umusesenguzi wavuze ati ibihugu bifite ibikoresho byinshi babuze aho bashira, ngo bashaka kugira ngo nibura bagabanyukeho barebe ngo bikomeze birwane hano muri Kivu cyangwa se hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese uyu mugabo cyangwa se Gisekedi ndetse n'abafatanyije kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na n'ubu ngubu ntabwo barabona yuko iki gihugu, ibihugu bibiri, ubwo ndavuga igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya, baba barimo kugenda bashora ibibazo mu baturage babo, birimo gutuma ndetse habaho n'impfu za hato na hato, dore ko abaturage bo bamaze gupfa ari benshi cyane. Ntabwo babibona kwikubitiro Abarusiya babahaye indege za Sukhoi, ibyo zakoze zarasha abantu zisenya ibikorwa remezo. Abashinwa nabo babakorera indege zitagira abapilote zitwa ngo ni izi ngizi bita ngo ni HC4, nazo zagiye zirasa zikabombarida ahantu. Kubera iki abakongomani cyangwa se Gisekedi atabona ko aba Barusiya ndetse n'Abashinwa bagamije gusenya iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ntabwo Gisekedi bibona yuko kubera inyungu ashyize imbere zo kwishakira nawe ubutunzi, nkuko nanga yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru, yavuze yuko Gisekedi cyagamije ari ukwishakira ubutunzi, ko adashishikajwe n'amahoro y'abakongomani cyangwa umutekano wabo. Akaba ariyo mpamvu rero akomeza kwifashisha ibihugu nk'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya, agafata intwaro bamuhaye mu gihe bo bari kwicururiza, nawe akavuga yuko agiye kuzigura kugira ngo akomeze asahura amafaranga, akavuga ko agiye kugura intwaro zishobora kuba zamufasha umutwe wa 23, ariko ari ukugira ngo asore bije nyinshi maze yisagurira yishyirira mu mufuka. Ntabwo rero abikora nka gukunda abakongomani, aho ukabikora kugira ngo yihazeho umutungo kandi yigwizeho umutungo w'abakongomani, none bajya babwira yuko ari kubarwanirira kandi aho ko ari kubamarisha. Uyu Gisekedi rero urumva ko rwose ibihugu birimo kugenda bimuteza ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma tujya kuri iyi nkuru ivuga ko Igoma batangiye gushingura imibiri
iri shingura ryatangiye gukorerwaho igoma bimeze bite n'iki warivugaho? nibyo ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2025 bazindutse abakuru wa Rouge ndetse n'abaturage batandukanye batoragura imirambo hirya no hino hano mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma kubera ko yari itangiye kunuka batangira no kuyishingura bayikura muri yari iri muri morgue bayitwara yari iri ku mpande bayitwara ariko nta munyamakuru n'umwe wemerewe kuba yafotora cyangwa afate video. Barashyinguwe rero bavuga yuko ibyo bikorwa biruze gukomeza n'uyu munsi kugera imirambo yose ishyinguwe kuko imiryango itandukanye ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubutabazi yerekanye yuko mw'iyi minsi hafi 5 umujyi wa Goma ufatwa intambara yabayemo hamaze kubura ubuzima abantu bagera muri 779 hafi 800 niyo bamaze gupfa. Iyo mirambo yose rero ikaba irimo itoragurwa kugira ngo bayishyingure noneho abakongomani babe babasha kugira ubuzima bwiza butarimo umunuko butarimo n'ibindi nabo ndetse babuze ubuzima bahabwa icyubahiro bashyingurwa. Ubu iyo mirambo yababuze ubuzima ni mirambo bwoko ki? Ni imirambo y'abasirikare ni imirambo y'abaturage? Bose baravanze yaba abasirikare yaba abajura yaba abaturage ndetse n'abandi bitwaje intwaro harimo imitwe irimo FDR ndetse n'abazarendo. Hanyuma witwa Patrick Muyango yakoze inama n'abanyamakuru. Iyi nama Muya yakoze yavugaga iki bwana munyamakuru? Patrick Muya yakoze inama n'abanyamakuru Kinshasa aho yavugaga yuko ari kugira ngo bagaragaze isura igihugu cyabo gifite. Avuga yuko umujyi wa Goma harimo ibibazo ko ariko biteguye kubikemura. Avuga yuko umujyi wa Bukavu nawo wegeranye ngo n'u Rwanda rukunda kubateza ibibazo nawo ngo ibibazo birimo ko biteguye kubikemura ko ikibazo cy'umutekano mukeya uhavugwa ko atari ko bimeze ko ari bikwirakwizwa na social media. Avuga yuko ibirimo byose ko biteguye kubikemura mu minsi itari myinshi. Aho icyizere abakongomani ndetse n'abanyamahanga ko ibiri kuvugwa muri social media ko atari byo ko ari ibihuha bikwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kigali. Akavuga yuko rero ibyo ngibyo badakwiye kuba biha babitega amatwi ko icyo bakwiye gukora uko bakwiye kuba bumva ibyo leta ya Kisekedi itangaza ko muri Kongo nta kibazo gihari mu gace ka Bukavu ko n'umutwe wa M23 ngo wigamba yuko waba ugiye kuhagera ngo ko atari byo. Ndumva ari amagambo akomeye cyane uyu mugabo yatangaje. Hanyuma ariko ndabona uwitwa Jean Pierre Bemba nawe akaba rero mu by'ukuri nawe yagize ibyo atangaza. Uyu mugabo aracyari minisitiri harya ngo wibi bijyanye n'ubwikorezi. Yawe ni minisitiri w'ubwikorezi akaba yatangaje yuko umujyi wa Goma ngo batawutakaje ngo icyo batakaje ngo ari igitero bagabye kuri M23 wari ku mujyi wa Goma ntago bawutakaje ngo bari batsindwa intambara ngo isaha ku isanga ngo bashobora ngo kongera kuwusubiramo ngo bagasubiza ibintu ku buryo niko yavuze ariko bitandukanye nyine biri kuri tele. Hanyuma ku ruhande rwawe ukabibona ute? Uruhande rwanjye uko mbibona ibyo ni uburyo bwo kugira ngo bahamagarire abakongomani gukomeza kujya mu gisirikare nk'uko babivuze kugira ngo bahamagarire urubyiruko kujya muri Wazarendo bakomeze kuhashirira nk'uko Nanga yabivuze cyangwa Bertrand ariko nyine bagatangaza ibidahuye n'ukuri kuvuga yuko bagiye gusubiza ibintu mu buryo igoma kandi uwo mujyi batawufite ni uburyo bwo kwikira igitabo bagaseka. Hanyuma rero mu by'ukuri ubwo ngende ku ruhande rwanye ndabona n'ubundi niba ubundi se barawutakaje wagiye he kurimo abakongomani bose bagenzi babo twanavuga ko ntahuri rwose nta kibazo cy'uyu mujyi usibye nyine intambara ikomeje kugenda ibateramo ibibazo. Reka twigarukire rero hano muri muri zingabo za South Africa. Afrika y'Epfo ngo yabujijwe kuzana indege zayo hano igoma. Ese ibi ni iki birimo kubundi kubera iki South Africa ikomeje kwifuza kuzana indege hano ku kibuga cy'indege cy'Igoma? South Africa nyine ikomeje kugaragaza yuko ifite inyota y'amabuye y'agaciro ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko by'umwihariko perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa we wagaragaje yuko azakomeza gutera inkunga FARDC atitaye ku buzima bw'abaturage bari muri Goma cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ejo rero bagerageje kuzana indege za mudahusha mu majyepfo ndetse no mu indege za mudahusha ubwo ni indege ziba zimeze zite?
ni indege bashyiraho ibisasu nyine zikarasa abantu mu kivunga. Rero bagerageje kuzizana mu majyaruguru muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Bashatse kuzizana Igoma, kimwe mu bihugu biri muri East Africa kibabwira yuko nibakomeza gukora ibyo bintu ari uburyo bwo kuzana intambara mu gace icyo gihugu giherereyemo. Bababwira yuko nibakomeza kuzizana baza kuzirasa, noneho bababuriye birangira baziparitse i Bujumbura mbere yuko zisubira i Pretoria. Ubu ngubu akaba ariho ziri. Ubwo muri make barazihagaritse ariko urumva ko isaha ku isaha bashobora kuzizana Bukavu nk'uko bari bafite gahunda. Ariko turebye n'itangazo M23 yasohoye, yavuze yuko FARDC irimo ikoresha indege ziriho ibisasu zirasa abaturage bari mu duce M23 yafashe. Ayo makuru rero ushobora kuyahuza nayo ngayo avuga yuko hari indege za Afurika y'Epfo zaje mw'ibyo bice zikaba ziri Burundi, ukaba wasanga babonye ko kuzizana mu byabananiye bakaba bazijyanye i Bukavu, akaba arizo ziri gukora iryo shyano. Hanyuma reka twimanukire twigire mu nama iteganyijwe hagati ya SADC ndetse na EAC. Ni inama bivugwa rwose ko igomba kubera hano mu gihugu cya Tanzania. Ese iyi nama yaba igamije iki? Yaba ari inama igiye kugarura amahoro hano muri aka karere k'ibiyaga bigari? Nicyo wavuga kuri iyi nama iteganyijwe muri iki cyumweru turimo cyangwa se mu mpera z'iki cyumweru turimo? Ni inama kuko igiye kuba hagati ya SADC, ihuza umuryango wa SADC ndetse n'umuryango wa EAC. Nk'uko byanzuwe mu byemezo by'inama ya SADC iheruka, banzuye yuko umuryango wa SADC ugomba kwicarana n'umuryango wa EAC bakaganira ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo nama rero izabera i Dar es Salaam kuri wa gatandatu. Hakaba hari bamwe mu baperezida bamaze kwemeza ko bazitabira iyo nama. Harimo Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, harimo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, harimo Perezida nyine wa Kenya akaba ariwe n'umuyobozi wa EAC, Dr. Samuel Ruto, hakabamo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, hakabamo Perezida wa Somalia Mohamud. Abo bose nibo bamaze kwemeza yuko bazitabira iyo nama kugira ngo basuzume ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko kugira banasuzume ikibazo cy'amakimbirane ya politiki ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndumva rero iyi nama hari inama iyi nama rwose ishobora kugira ibintu byinshi ikemura, ariko itanagize ibyo ikemura ahubwo hari ibyo yakwangiriza. Nabyo tuzajya tunabigarukaho. Hari ibyo yakangiriza, nibyo nk'uko umuryango wa EAC wabivuze yuko usaba Tshisekedi kuganira n'umutwe wa M23. Ariko SADC igavuga yuko umutwe wa M23 ukwiye kuva mu bice wafashe. Urumva ko ni imiryango ibiri ariko idahuriza ku gisubizo kimwe. Mu gihe rero imiryango ibiri idahuriza ku gisubizo kimwe, urumva yuko niba ramuka batemeye ikifuzo cya EAC, iyi nama izangiza byinshi kurenza ibyo yakemura. Ariko andi makuru ahari nuko Angola nayo byari byatangajwe yuko igiye kohereza abasirikare hagati ya 100 na 500 muri Kongo. Leta ya Angola yabihakanye ivuga yuko ngo ari ibihuha, ngo ko nta bizohereza. Nta basirikare zoherezamo hariya. Yabihakanye mu itangazo nabonye ku mugoroba. Hanyuma Moise Kainerugaba yiyemeje rwose ngo ko agomba gufata abacanshorare ya za Bukavu ngo zakavumo iyo ngiyo. Uyu mugabo arabikora mu buhe buryo? General Muhozi akoresha urubuga rwa Twitter yatangaje yuko biteguye gufata abacanshuro bari muri Kivu y'amajyepfo ngo bagera mu 150. Aha Bukavu ahubwo ngira ngo wanamaze ubivuze binanabibona bingeraho, kuko ngo hano za Bukavu abacanshuro bagera ku 150. Niko Muhozi yavuze nawe ko biteguye kubafata, kandi urabyibuka yuko n'ubundi mu gihe bari abacanshuro bari Goma bafatwa. Kainerugaba yari amaze iminsi bitangaje kuri Twitter yuko abacanshuro agiye kumanuka ko abifatira. None se Kainerugaba bo Kongo irimo donc Uganda iragaragaza ite kiri mu ntambara,
ko tuzi ko uyu mugabo ari umwe mu bayobozi bayoboye igisirikare cya UPDF cyo muri gihugu cya Uganda. Ni gute bakora operation Shuja cyangwa se bafatikanya na FARDC mu kurwanya ADF yarangiza kanagaragara mu bindi bikorwa bisa naho navuga ngo ni nko gukorana nayo mu 23 kuko izo ni inshingano gufata abacancuro ni inshingano za M23 kuko aba bacancuro bakorana na leta ya Kinshasa cyangwa se na FARDC. Uyu mugabo ibi abiza mate bite na Twitter agenda yandika zitandukanye avuga yuko no muri M23 bafitanye amasano ntabwo yanzura yuko azajya yo kubafata n'amaboko yiwe ahubwo ubona avuga yuko umutwe wa M23 ari wo uzabafata. Muri make ni umufana wa M23 ni umufana wa M23. Ibi bikaba rero bikaba satari ibintu bishobora gushira akaga mu gisirikare cyangwa se mu ngabo z'iki gihugu cya Uganda UPDF mu gihe kuko ntekereza ko uramutse ufite equipe mu byukuri warangiza ukaba ufite n'indi equipe ufana bivuze ngo iramutse igusabye umukinnyi igeze nko mu magi ntabwo wayima umukinnyi. Ibi bikaba atari ibintu bishobora kugaragaza ko UPDF ishobora kuba yafasha M23 aho urugamba rwakora ukomeye. Bimaze iminsi bivugwa yuko Kainerugaba ibintu yandika kuri Twitter bishobora guteranya ibihugu bituranye. Ibyo utekereza nabyo bishobora guteza ikibazo cya diplomasi hagati ya Uganda ndetse na Kinshasa nkuko abasesenguzi ba politiki badahwema kubigaragaza. Aha nguko rero ngayo rwose urakoze cyane kuri iyo ngingo rwose urumva ko impaka ziba zicitse. Wenda rero sinzi niba hari andi makuru watubwira cyangwa se watugezwaho ku ruhande ku byo tutigeze wenda tuganiraho. Kinshasa nuko andi makuru ari uko polisi ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Kinshasa yateguje abigaragambye yuko atabihanganira igihe cyose baramuka bigaragambije cyangwa bakora igikorwa gisa no kwigaragambya. Ibyo akaba yabivuze nyuma yuko hagaragaye abantu batandukanye bavuga yuko bashaka gukora imyigaragambyo kandi imyigaragambyo iheruka mu cyumweru cyarangiye ikaba yarahitanye abantu ndetse igakorwamo ibikorwa byo gusenya ambasade no kuyatwika no kuyasahura. Umuyobozi w'umujyi rero n'umuyobozi wungirije wa polisi muri Kinshasa bakaba bavuze ko batazihanganira umuntu ari wese wakongera gukora imyigaragambyo ko bashyizeho inzego z'umutekano zikurikirana ibyerekeranye n'imyigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa. Andi makuru rero turakomeza kuyakusanya uko buragenda bucya ndetse n'uko bwira. Turakomeza tuzenguruka umujyi wa Goma aho tubona turatangariza abakunzi bacu. Aha urakoze cyane. Namwe murakoze. Asante sana. Ngoro ni Vincent kutoka Goma. Niwe rero twari turi kumwe uyu munsi nashatse kubabwira ko rwose ndibuze gukoresha imboni zacu cyangwa se abanyamakuru bacu ari hirya no hino. Ari uwo mutari muherutse rero akaba ari Adolphe nawe reka rwose tumushyire ku murongo aduhe update muri access zigiye zitandukanye. Turebe rwose uko ibintu byifashe kuko ndabona arimo gukomanga anyandikira ambwira ngo ahitwa za Rubero FARDC bakomeje kugenda biripotinga cyangwa se ingabo za guverinema zirimo kwiripotinga. Ibiro nkaba nanjye ku munsi w'ejo nabigarutseho aho abagera kuri 201 barimo umukoloneli umwe w'amajoro babiri ndetse n'aba serija cyangwa se aba ofisiye abariyetena nabande bose nabo barajoyininze. Uyu muhungu rero nawe akabazanye inkuru ziremereye. Waramutse neza Adolphe? Waramutse Heni. Komera cyane. Hello. Komera. Yego. Hanyuma ngushize ku murongo narindi mu kiganiro ndavuze nti update nabonye wahoze unyandikira ama update ndavuga nireka ngo uhamagare uze uyitangire cyangwa se uyabwira abadukurikiye cyane ko burya inkuru umuntu aba yataye niwe unashobora kuyibara cyane kurusha kuyiha undi ngo ayibare. Niki uzaniye abakunzi bacu muri iki gitondo? Abakunzi bacu bo kuri Eugene Official banje kubasuhuza aho bari hose mu bihe bose bagiye haba abari nijoro haba ari kumanywa. Nabifuza ibihe byiza aho bari rwose bakomeza bagubwe neza kandi nkavuga ko ngiye kubazana amakuru yandi atomoye yandi agezweho ari kubera mu gihugu cy'igituranyi cyacu hano dore ko mwebwe tubita abaturanyi hano iwacu rero rwose
ubu ngubu urugamba rurarambanyije rwa M23 iri kwerekeza mu majyepfo muri Kivu y'amajyepfo, iri kuva iwacu muri Kivu y'amajyaruguru ikerekeza mu majyepfo kabisa. Aha, tubwire iteye iterero sasa iyi ntambara aho bigeze ubu. Wenda mbere yuko navuga nababwira wenda nk'uduce M23 imaze gufata hano muri Kivu y'amajyepfo, aho ifatiye za Karehe doke nuko ngo yafashe Minova, ifata yitwa Kinyezire, ifata yitwa Mukwija, ifata yitwa Bushushu, ifata yitwa Kazo, ifata yitwa Karangala, ifata yitwa Nyamigisha, ifata yitwa Nyabibwe, ku buryo noneho ubu ngubu iri kumanuka iri kuva muri hariya nari mvuze hari muri grupoma ya Buzi Burega hariya muri Karehe. Ubu ngubu iri gushaka kumanuka yerekeza muri teritwari yitwa Kabare. Iyo teritwari ya Kabare ni ya teritwari ibarirwamo ikibuga cy'indege, ni ya teritwari ibamo parike ya Kawuziriega iba iri hejuru y'ikibuga cy'indege ndetse n'icungana ikibuga cy'indege. Iyo parike unayivamo ushaka guhita umanuka werekeza i Bukavu mu mujyi cyangwa se werekeza ku kibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu M23 irarambanyije iri kwerekeza yepfo muri Kabare kabisa. Hariya rero zamukwija n'ubundi ejo hari habereye igitero inahakubitira umukoroneri witwa Rugabisha, ku buryo yarabakubise rwose bari barishatse kurwana aho hitwa Imukwija, irabakubise rwose irabica, yabishemo abantu benshi. Ariko nyine icyo nakubwira cyo nuko ubu ngubu iri kwatanya yerekeza, ndahamya yuko iri kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu, kandi nigera ku kibuga cy'indege cya Kavumu kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu ugera mu mujyi wa Bukavu hari metero 35. Nuko rero iri kugenda imanuka rwose, ahubwo abaturage batuye hari kugera ku kibuga cya Kavumu harimo ibirometero 35 uturutse hehe? Uturutse Inyabibwe, uturutse he? No kuvuga ngo uturutse Nyabibwe kugera ku kibuga cy'indege harimo nk'ibirometero bigeze nko muri za hagati ya 60 na 80, ariko noneho wava ku kibuga cy'indege none ukomeza epfo werekeza i Bukavu mu mujyi hakaba hari ibirometero hafi 35. Nuko rero bari kumanuka rwose bari ahubwo buriya mu mujyi wa Bukavu bafite icyo bita ubwoba, ariko bafite ubwoba ni babandi bakorana na leta iriho, naho abandi bari ko bati wenda iramutse igeze hano mu mujyi wacu i Bukavu, nkuko twumvise yuko mu mujyi wa Goma hariyo umutuzo ubu ngubu, mu mujyi wa Goma twumvise yuko bari kugenda bashyirayo amahoro, kandi n'ahantu M23 ko tugira twumva ko ari ibyiza gusa, ati twebwe twakumva ko bahagera. Ariko abandi bakorana na leta bo bakaba batireka abantu bahagera baraturyoza bya bintu bibi twagiye dukora maze twe twabihomba. Ubwo rero Bukavu bafite ubwoba cyane, ku buryo hari n'ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kubwira abantu babyo bati nimuvemo ibintu birarangiye, nimuvemo turikora yuko umurava M23 ifite wo gufata no side Kivu ko byegereje, ku buryo nk'abantu bo mu gihugu cy'Ubuhinde igihugu cyabo cyababwiye ati nimuvemo birarangiye, nimuvemo mu turojanye, kuko kugira ngo intambara itazabasanga dore yuko hari abari abafatiwe mu gihe bagomba kuvamo wenda bibanza gutinda, ariko muve nimuze rwose muve. Ubwo rero sinahari ariko mu mujyi wa Bukavu gusa, kuko no mu mujyi wa Goma no mu mujyi wa Kinshasa bafite ubwoba. Bafite ubwoba, naho hari ibihugu byinshi cyane byatangiye kujya bibwira abantu babo ngo bibazo cyane za ambasade. Muzi ko yarutse gutwikirwa ambasade, ariko navuga nti abakongomani n'injiji n'injiji, kuko kuvuga ngo utwitse inzu iri Kinshasa ya ambasade y'u Rwanda, ya ambasade ya Kenya, ya ambasade ya France, ya ambasade y'Ububiligi, ambasade y'Abanyamerika, kubitwika cyane mu gihugu cyawe bihombeje iki wa Munyamerika, wa Munyarwanda, wa Munyakenya bibereye iwabo, kuba ngo kubitwika cyo uri kwihombya kandi ariho byagombye kugira akamaro n'abandi n'ubushishi. Ubu rero hari naho Kinshasa bafite donc hariyo panike, ku buryo naho abantu abadiplomate baho ibihugu byabo bikomba ati nimuve kuko hariyo umutekano muke, hariyo ubusahuzi, hariyo ubugizi bwa nabi, ntacyo byaba nimuve nuko ngo si hariya i Bukavu gusa afite bari ibyo bihugu bifitiye impungenge, ahubwo n'umujyi wa Kinshasa nuko biri. Ubu rero
hari Bukavu rwose, hari Bukavu birakomeye. Abantu bahariya mu ntuza bo mu gihugu cy'Ubuhinde bo batangiye kuva ibihugu byabo byabahamagaye rwose bati nimuveyo. Tugarutse hariya rero, tugarutse gato hariya Igoma. Ubu ngubu Igoma ikintu kiri gukorwa, hari insoresore, abasore cyangwa se urubyiruko ruri kujya rugenda noneho rukareba hahandi hari amashusho, hari amafoto ya Tshisekedi, bakagenda bayamana bakavuga ati wowe Tshisekedi ntacyo uvuze, ntacyo wadukoreye cyize, byarakunaniye, nta n'icyo wanatugezaho, nta n'icyo tukwitezeho. Hahandi haragiye hamanikwa amashusho ya Tshisekedi, bakagenda bayamanura bakabisenya bati ntacyo uyu muntu ntacyo atumariye, ahubwo twabaze kubona ubuyobozi bushya butugeraho. Ubwo rero hariya Igoma rwose isoresore ziri kugenda zikora ibyo bikorwa, ariko ziri kuba mu buryo bwiza, ntawe zihutaje. Icyo ziri kuba gusa ni ukugenda bamanura ibyo bipankari cyangwa se ibyo bishusho by'ahantu yari amanitse bakabikuraho. Gusa nyine hariya honyine umuntu yavuga hariya muri Goma bwo hari n'ahandi hantu hari navuga hatari M23 igikora isuku, itari yakora isuku neza, kuko nk'ahantu bita hariya muri quartier Ndosho, muri quartier Ndosho ahantu hitwa Rwasamwa, hari abantu abazarendo baherutse kuhagera mu ijoro ry'ejo, bahica abaturage babiri. Ariko nukuvuga ngo ntabwo twavuga yuko M23 gukererwa, kuko umujyi wa Goma ni munini. Aho ngaho bari bakoze navuga yuko bakoze nka infiltration, bakajya bakica abantu babiri. Ariko M23 iri kuhigira umugambi ku buryo nta kindi kintu cyongera kujya kiba itabanje kukimenya. Ariko ako kantu karabaye kaho ngaho Rwasamwa muri Ndosho, ko kuba barabaciye mu ryoya abo bamayimayi. Ariko ntabwo ngo ni igitero, kuko nta gitero kiriho. Ahubwo ngubu M23 hariya mu mujyi wa Goma iri gushaka kwimika umuguverineri ugomba kujya abarebera, kuko hari ari gutegekwa na General Boduwe. Kandi General Boduwe abafite akazi kenshi cyane, ni bari gucunga umutekano, anarebera ibiri gukorerwamo. Ariko bavuze bati ntabwo twakomeza gukoresha umusirikare, ahubwo reka dushyire musigure twashyiraho ucunga uyu mujyi wa Goma. Ni ukuvuga ngo bari kwitegura kuba bashyiraho umuvugizi cyangwa se guverineri mushya ugomba kuba abari kubarebera, dore ko na leta yo yashyizeho ngo uwayo gusimbura Peter Kirimwami, uriya witwa Maso Evariste, uri kwitapa mu gatuza ngo icyicaro kiwe ngo kiriharangwa Bukavu, ngo ntabwo kiri ngo ideni, ariko bera no kwitapa. Ubwo rero icyo nababwira cyo abakunzi bacu nuko buri hariya mu mujyi wa Goma M23 nayo iri gushaka gushyiraho umuyobozi wayo, guverineri wayo ugomba gucunga iriya Kivu y'Amajyaruguru, dore ko teritwari batari bakandagiramo ni ya Beni, ni imwe muri teritwari 5 ngo bamaze kwigarurira igiparti kinini cyane ya Kivu y'Amajyaruguru. Dusimbukiye no muri Beni naho Beni na Kisangani, aho bari gukoresha icyo bita ingendo, ni ingendo cyangwa se icyo bita za marshe. N'abaturage bari kuzikora ngo bari kwereka ngo yuko ngo bari kumwe ngo na FARDC, bari kwereka ngo igisirikare yuko ngo bari kumwe nacyo, ngo bari kwamagana ngo ibyabereye ngo Igoma, ngo bari kwanga ko ngo Igoma ngo yafashwe ngo n'abantu ngo abanyamahanga. Ariko biriya ni kwa kuvuga gusa. None ndetse n'abavuga ngo bari kubyamagana n'abaturage, ingabo byarabandaniye ngo kwerekana ngo bari kumwe nabo kandi badashobora kubikemura, bivuze iki? Ariko icyo kintu twabura kukivuga yuko n'ubundi aho ngaho hari uko byo bita ingendo mu mihanda no mu biki, ngo bereka ngo FARDC yuko ngo bifatanyije nabo. Ikindi umuntu yavugaho nanone kiri kugenda kisirikira ni ibintu byerekeranye n'iriya nama ya G7 yatangaje yuko ngo yarateranye, ngo G7 ni bya bihugu bivuga ngo ko bitegeka isi, bimwe ngo bifata ngo imyanzuro bikakaye, ngo bikafatira ibihugu biciriritse, harimo za Amerika, harimo Uburayi, harimo Ubutaliyani, harimo Ubuyapani, harimo za Canada, harimo za Alemanya, harimo na za France. Ngo babwira ngo M23 ngo isubire ngo mu ntuza ngo ive ngo Igoma, ngo ive no mu birindiro byayo. Banayibwira ngo banavuga ngo nanone ngo imitwe yitwaje ngo intwaro iri hano muri Kivu, ngo nayo ngomba gushyira ngo intwaro hasi, basaba Tshisekedi ngo kubahiriza iby'i Rwanda,
banavuga yuko ngo igitero cyaterwa ku ngabo za MONUSCO ngo ziri hose kuko batabyihanganira, ariko umuntu akibaza ati gusakuza kuriya kw'amahanga kwa bari abazungu bavuga ngo mu cyangwa ngo mu bintu byazo gusubira inyuma ive yose ivemo igihehe ko bari kurwanira ubusugire bwabo, bari iwabo baravamo bajye hehe, niba bavamo harasubirwa harajya mbe urajya aho bavuye, ko iyo bahavuye ko hajya za nterahamwe ziriye abantu barava mu gihugu cyabo ku butaka bwabo bimukire ba bantu bavuye mu bindi bihugu bari kuza gukora amahano muri icyo gihugu cyabo. Ibi rero wabireba ugasanga ntacyo bivuze, gusa Ventura y'ibyo ngibyo yabyimanye amatwi izi yuko bya bigambo gusa, kuko ahubwo aho kugira ngo itezuke ahubwo iri kugenda itera intambwe yerekeza imbere. Ikindi umuntu atabura kuvugaho nanone rero ni ku Burundi. Uburundi ubu ngubu bufite ubwoba bwinshi cyane, n'urwego bwinshi cyane. Hari Uburundi twaganira na telefone ndabaza nti amakuru yawe mushinga ntahe, arambwira ati boya ati ubu ngubu hano iwacu ati twiteza intambara, ati ko Ventura ibintu iri gukorera aho ngaho, kandi izi neza yuko iri kugihanganamo n'abarundi bagenzi bacu, ati tuzi yuko nigera hano muri Kivu y'Amajyepfo natwe itazaturebera izuba, ahubwo ishobora kuzifatanya nawe mu bintu kugira ngo bihimure kuri twebwe, yuko abo barundi nibo bari kuza bakabangamira Ventura kugera ku ntego zayo, kandi yo iri kurwanira ukuri kwayo. Uwo murundi rero yarambwiye ati rwose hano mu ntuza hano mu Burundi dufite ubwoba bwinshi cyane, kuko tuzi neza yuko Ventura nigera hano muri Kivu y'Amajyepfo ko bazahita bambukana hano iwacu mu Burundi. Urakoze cyane, niba nta yandi makuru ufite. Yego, turagushimiye cyane. Asante sana ndugu yangu. Yes, nguko rero izari update zo muri iki gitondo, mukomeze bunogerwe na gahunda zacu, ariko hanyuma aho ngaho barakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76.